se Ghana for Bekaya, and then Nansia, Kofi Adoma when he did the birthday, Kofi TV. My boss back up. I saw it, boss, baby. I will be a hand. 10 years, my boss interview your cars. Oh, yeah, the name I mean to make my boss, but make in a professional way. Kofi Adoma when he did the birthday, and some same in the mature Eddie Banavias, your cousin, you didn't candy with ya. Nay, say, I grow Eddie. A kid with channel say, yes, sir, I didn't enough for. So that's it. And a Vias no say, oh, per se, Vias, or a town for no adore. Mashada create Asem Aba and I say Asem into one of them say yes any baby to and I say any baby at the end of Kofi Adoma when he able to go social media say Odin birthday and the birthday no Odino na yira wa na on na tia nkofo hu na nim da o social media Augustu kasa radio suna na yire say obetwa surprise no pie ho ohon na Kofi Adoma when ni confess channel yire say odi boni bebre da kire na yire sisi ya nyankopon kana kuma se saa nyem na waye ni nyina on kana kranchire ne yele na ne yire emfa ne bone de enche no ena ne yire su tiwo bio radio no su wo bi na ne yire no o tie dia nukunu eka ehon ne Kofi Adoma starte ena mekọ ha mekọ wi oba bi ena mekọ ha na mekọ abrochire kra ma ne de me bibi metukran kwa me bibi nti me yire fa chem ena ze Kofi Adoma can with pains on say ade na de esi no wan keka wan hwe na yiri ko hu a be ya asam nti radio so de oka ma de yiri na hu say oddo no nti no e ma nyina wakwete omu nyina na wonya video ni bi hwe ya Kofi Adoma ne nsem no keka radio so afi de ewi achirikwa na yiri ne so me de omo nyina achaw na de ne nisuo kwa Kofi Adoma kai kwan na yiri bo ano ma onya fie tinemu na de ensem anam video no ho no we ye tete ho me pese me bio wadwumu no me bio ho eti Kofi Adoma ne sam no kekan wo social media so e wo TV so NG TV no e ho sam en kakra e na me pese me pon kire we yanko video no mra e wo ne sam kan no e ba na fide ye hu de ye be kan fa ho but bro 8 me fa ne be 19 years ni ena me ne papa eba trouble. No, this is something people don't know, and sometimes I need they to. Don't need to know. No. I check. Na me ton. In fact, me we secondary school. Me try pictures kakra. Me adwuma or com center kakra. And I'm papa. Me ne kasa sisi. Oma miskana fe me shas. In fact, e hona me sua asante kasa. Me ton broni wawu e wo drobo. Na posifo bi aba ho se na operation na omo yo whatever. Enti posi ni ba ko siye. Na oso opekube kube na auto no baby a no obenya bi no guy na say aka last one no obi nso to ba me hwe no me hu say no oyo obi a butumu say opekube no pa na mi say say o ma me nto bi wa hamre no so o na ne twi nya papa ka brofo na fe ka ne twi ne broken na me koy na me koto kube na me de bre no ti me de bre no na o say aha na me te na me say o da bi brekum no say de me ye na ye ne fe oye penny pa sisi no yini ID card eno de mame no say na aha na mpese me wo na me si o pese me toa me school so no say enti na me enti ne tintini tietie mu no o mame ne card eno free ho bank ran ti ye hyase eye ayonko ofre me ebi wo ho anu wasendi me sika me papa etie me na e bi ane na obehu because ebi wo ho a ya ma me sika no me se akwaji bi wo no nso ho bad boy enti na me bisa na se na me yakora bone ana bi wa na me dia tonchinam ne tea bread na me dia shem na ma and through that I'm telling something me ne miracle papa be yes in fact of me se ne ba training college days no send me sika no o meka ni nyina I will say it like oboa me fa me se ne ba those days and when me kai yes ma be don kran na me mfre officer miracle papa officers that time there sana me nyanhia ayikwa ena me friend no say oh we be don kran there ena obehia me enti through that ena me di hu ne ba miracle enti like obi a oboa o school mu or hwe wo ne ade me hu na susu mo to
There be yeah. In fact, the Korea and say, Apostle, yen Saint Pierre. So it's been that far. Wow. And the father felt betrayed. Say, Obia, me boao, me hear all these things for you. And then I bring you close. And then my only daughter, ne baba ko pe. My only daughter, you come and put her this way. Mem pine maonwano. That was the statement. And ne will ye emu dupa. Me come oh yes, dear me ye ne dear man ye but a chain no obeti mase. There be yeah. But the American in no you want me to go step by step yen we there here wanyem my yema famu de bia yes da. Enti one day ena menini di nkomo say chale this is adi we dey akono still me dey oh I say me father enya aka say no or yes very strong-willed person or can say no you know. So I was advised say obi a wonyem for you yes akra no enye yem pene ma wo no whatever but find a way and go and do something traditionally. Enti menene nana edi nkomo and nana advice say it is the right thing because debi akra no ebehwehwe ne papa whatever the case is whether say ebekwa kosi sense ebekwa kosi sense the child will look for the father. Now me say no apart from just introducing myself no me person me sign yen no or directly me to miracle uncle na me ko hu no and o kire me mento we na me toy na me de koy and I went to do that at that time. A woman afede still so no hono kan say pe me achim no because edu ba bi no still me mani abrig digidi and na papa no so say me ma no pa me ko kan ye no hu adwuma na oye officers so the only child untumi enkonko ye ne sa ntino na meche wo ya abam so I had to flee kakra the no kokoteye but I saw still no do me. Apart from me no because she still had a way of reaching me. Chale, this is what is happening. You're careful now. Frame me. Oh, frame me. No problem. Oh, no, I need to. Oh, frame me. You bet you. And now me go off. But time on son here. Time on son here. Let me. Along the line, tia semi you. Afei makoye adwuma breku ma bedru Fox FM and na father say na bra be adwuma on one kran na me say Fox and I don't know how we lobby here with Afro Capitola many tea me na ye de me aba enkran Hot FM and am be adwuma Hot FM ti ne father and lobby here ma me ba Hot FM ti baby a ho bedwiu ni me wo Hot FM adwuma and I don't have to go so detailed but another lady came my way as to what the mama go through too much. Yeah. But what happened, they say, me sign konyim obi. Hey! No, I need to. The fact is, and now me day. Let me. I say, Apostle Pacho. Menye me no tie. The entire American. And I catch a miracle, Charlie. I found a masha brana se one cry. One hour boy men kakra because I don't even have money to do a lot of things. Oh, and now sign boy me. The akobeni. Me ni obi anyem. No say anya for asem kind no say anya for ta. Me papa no say one penenti sa ba ne sa. Oh. Me ho crap. And on one sign ma mi sika because I needed to go and do introduction that time. Oh. Miracle na ma misika because oba wonyem ye nye ne ho ade. Oh.
and I'm signed the call ye. I say at least what you walk around here. That time not neba even in a bar 2 years 3 months. Oh. I went there. Dear my year. Still, in fact, at a point, yeah, no crowd, nema bema for me akruya. Said they said no, there is no way. Bema no sorry, no professor na in office. Na me the pictures of traditional way ya me kokoye ya kwa me hanesa 1 month na bema ni jano. Na me san fama. Yes. Na me guno. Yes. No, it's not been easy, Apostle. So because say me bieni nyina. At the point me say rent, Danya met them those days. Read you saying me Jessica on na me they rented na me ni oba for team. Me Jessica to the point is I say do baby na I say den. And on no one estate company. The Max Estate. And on you mokodi nkomo say o pedan say. Yes. Me what Adoma FM na Damax for by so mo ye into real estate na omo ensa adan bi wo ho omo to na me say na ya salary what is abre Adoma FM say na meje ametumi omo so the woman who directed us here has already paid half of a house for you to complete the rest. Na miracle ko hu estate company no atua dan no half of the amount. I said na some omo kan said ya can say you need to pay to this point before and son wait to me move in and this yeah move in. It's a long story what she has done. Aside me no Apostle na me go so din kwasi asem some ne birthday I said say she's the only person who has been able to tolerate my nonsense and obi ntiase. Oh na makọ UK na makọ nyim obi o na me na wo I'm in all that she's aware. Ni yakokuma say na ya se Kofi chale guy we dey taste. Na ya guy na lie. Oh, no marino. Miss na ya na gina he. I went far. For me, what do I have to say? I don't have much to say than to give all glory to God. Enya mepe na etimi ye nya nipa nye. Se kanipa anka ye ntimi nye. It gets to a time na ending. But I mean the only thing I'll say, I'm not saying to my husband, but I'm saying to we wives, some of us say we can do it. Our mothers did it. In fact, so we can do it. Utie ensemi Kofi Adoma wo wani ekan ya utumu se ayasama o kafiri na kumamu na wiase yesi bebia yankopon bo na pese ni ho so na sasabon sam so kototo no mamone metiasi ana minim Kofi Adoma wo wani menim se owayere before na minim Kofi Adoma wo wani no na on sharing e woni nsa me mehu se o sharing woni nsa enti na nsemu ana mfimi hu se o posti ne yere na ade enti da odi ni birthday no ene yehu se ono ne ti kra da before kra ansa na Kofi Adoma be ye Kofi Adoma kra no no ne oba na neti and oba no papa na eboa no Kofi Adoma kra nyi bebi atena enye sika tototo kasa kese de edem enti oba no ye ne nyame wo no wiase a ede oba yi enti so oba no de oyi ni fina kwamu a enye ye da e wo ne life mu because of say oba na bo na nkasa enti otumi ni boni aye. And to kick us answer me no say I say tears of joy. I know no ra na yere ne ba no share video ndu esi ko na anu anu no. Na asem twa mu twie no na Ghana fo no akokonsa fo obi be yi atutire. Aye na akobi akọ TV3 mentor date rush. Anu so sa oginum sa anu so obi ba be ka say sa be me no gina won wale. Be say owradi ekopo. Ye na ma ye be first steady. Because say amafo e wo nkofo nsem a omo pese omo ka. Adichi na social media abayo bi di so audio bi abato social media ekeka se Kofi Adoma na onam no on kana kra number 1 or snake and grass number 2 itiri mu osum number 3 because of say the obet social media keke bia anya na kra owoni oba afoforo neti oni oba neti da o oni oba neti ni dem akọ ba onim se ne yire ni so oba no minim se waye ne ho ade so no onye ne ho ade na sa oba no neti no mu wo praise bi mu honom ko waleye
presby asofo a omunim no nyina no omunim se Kofi Adoma na awale sa obai no ne won kwala na de nyina na yesi Kofi Adoma ne baba ko 17 years omu calculate class a oba na ono ne te no old one a odu aba no ono ho asem ne ye ka na ne yire nankasa na aye oba nankasa no omekasa yo oba na Kofi Adoma de di no se sebi ono na atena a obu no kwase akofa ne yire ya ono ne ti Kofi Adoma miracle no omma abonte mekasa na mum akokonsafo no monam nchen no na omma ba abonte edin semi abatu dwo se Kofi Adoma ye kokonsani oboa na wawale a one oba ne ti na odu wesi ja oba na akofa miracle no miracle akotofia ma no ono ne tim no Kofi Adoma ye ni pobonini enna beto dwa na ya Brefo se mu so de mu pe training na obi asem no wo pe training wo pe kokonse dia obi asem na wo pe kokonse di wo pe nsem bi etia obi asem na wo pe nwu nsem etie adenti na Ghana fo mangaza motewa mo nka mo hu nsem se kim nipa na ono tinchen na ono no ankasa ogi ne hu di se Kofi Adoma na ya mikunu no wagya me ya oma abonte mekasa yo onko anji TV station won sada na live program ekoso no oba na ntumi mfiri ne fie anko station won se mekakasa se adenti na Kofi Adoma woni se ti se de turashi de ekoye obema ne gina wana na oba na wura ho na ka je so ono me ma mikunu me ne netena so that's it but we say obia mba abonte mekasa but kokonseni bi na nam nchen no de sansam eba abonte eno na social media ele na Brefo be so mu a o display ni osam mobile TV so be display no but Kofi Adoma obia mba abonte mekasa na o yemikunu but Kofi Adoma confess say o wayire but wafa ne yire mu echi ana wafa ne yire echi ene ma bia ide awowo a waka na kware ya che ne yire ma ne yire ya se ma de achaw yengo tie audio na akokonsafo no bi mu de bae no anase bi ni mu de betu dwa o social media so say Kofi Adoma eye obema oni obaneti on your baninjai but recently oware Adoma no waheda fechire ekosesa no me ne menkasa bebre yenko tie audio na mra sisi ya stories na Kofi Adoma o kan oboa Kofi Adoma aware no ne yire ete satellite kutun se side wo your friend is saying ofree amasaman whole area yeni Kofi Adoma nyina ne wife ena ne mma ena na eko Presby was sa area ho Kofi Adoma ehu lady we pe ena wajai ne reno wajai ne rena ma ne reni mpo watomumu ne rena ye basa ama say asori for ena ene ne yire no kasamu ya obia na wakofie ho na oni oba no akokasa saa oba ne Kofi Adoma ne first wife no wan fana mba social media nti nkrofo nimu oni ne na wo ne yire pani no Kofi Adoma ware foforo kwampo a praise before asafofo penny 40 yen omso no enya no kre Kofi Adoma entumi enye sa kopem time omo ankasa fie ho ne we no pem kan they say counselors na ne we no kasa because ne we no waye basa into stories na Kofi Adoma all can wa bonten Kofi Adoma oboa it's either say first no na oni girl we hihye no jane kokoware ne repeni otumi Kofi Adoma tumi Kofi o ne repen lady na wajane na nse no Kofi ho o sheda suma nkrofo mo o jane no sheda ko o jane no sheda suma nkrofo amomo Kofi ko sesa edamu niema nyina because Adamo ni menya Kofi Adoma shada about say akronfa kwa kuwia ne niema Kofi Adoma na yes ade no Kofi Adoma say na one lady we wo hansa na Kofi Adoma ne ba pani a oda na ode ne be che wo 17 years to say it's mumye enye we yenye calculations bi wa say time ben na one oba we tina ho time ben oba we yes Kofi Adoma ye nipa bonini or a very quiet guy, but he's very dangerous.
say sana ireno wato mumu ena ochifie din ne dia nse empaibo nko no de na asem o de aba asem no so fo same boa ho o de investigations obomu se asem ne no kre presby satellite kutun se ona na ko se Kofi Adoma so waja ise okọ we ye friend say apostolic o se he na se so okọ presby ni pa for instance na ya Brefo so ba bon tom mo de Ghana for de mo ni mo pimples ni gwa mo ndwen ho mo de konkonsan kwa mo fa camera 2x4 bia na mo kase ne Kofi Adoma si obi na ehie kire ye audio pese etanahye Kofi Adoma woni image na ba na nkasa ono ka na asem no ayelem de Kofi Adoma ne o mawo e won nchen nkrapo dia we se Kofi Adoma ne oba ne nete Adoma miracle ayon what I say on nete but mu de munim obi asam so mu ana mo ka Ghana no me ya metumu se Ghana no he de bia Kofi Adoma na mo no ne yire na mo kasa onu neja no onu neja da kwati se de mo kana me hu se obi ababonta be complain ena even kura ye word na Kofi Adoma ye word na me nyi se Kofi Adoma e be ye word na obeni secret ahwache ba o miss oba no beti se Kofi Adoma ye word mu am because o popular unti ba o miss word no bi beti wa so bi se omo ye word oba na ntu antiem ema Kofi Adoma so ama compensation bi ama hu se oba na ji compensation ntino wa jama naka me hu sa de ni na mente emba social media enti ena ne kire ya eno nansen ya Kofi Adoma ba abonten e de betu dwo se me yiri nie ne yiri kwampo se atamfu nti ba I ka da fonti on fa ne yiri nanimu ma na binum aba binum se ne yiri kwapo yini che no ne sister penin no wakobare no enye hwe wiase no odwan wo didi ko bibie na so madwo no but asam no kwa hwe de bia me kaze asam no kwa yento sabe enti sa oba na ono na mchen on ba abonte me kaze but obi na otinchen a wonhu se Kofi Adoma na ne yiri ni ne se no didi oba no na ono ba abonte abekasa all the tanishi Kofi Adoma image eno na ya Brefo de batu dwa na ka yeze masa mo de kokon sankwa na mudi yenko ti na ya Brefo so ne nsam na okan ne bi na yemresisi ya mo amutu wo high and asem self esteem osro ya mo fa she high here ya mo fa ntina jagwo na mo petra sako dan bi entinem ya mo mpe cream enfa nya mo pimples no why na mo nim na ho smooth wona ma bi sa ma me obeka papa so ba atiro enso gusu te ho wona mo ya bi sa osofo ase wan kasa kura kwa efa so wo ya tekere asa kuru metro bia na ebo adam say ebo adam kasa bahat if you don't know what you're talking about shut up why ya ka wanu tum unim di okeka twaso unim ni pa kasa bahat then on social media proclaim 2x4 bina you feel you have self esteem you are better off sir omo awu eni kunu no omo so omo nya den ye omo de Rebecca ni say everybody has a story. If you cannot tell your own, keep quiet and be that hypocrite in that corner. Everybody has one. Learn to tell your story. No bin fanya nyasade. Obi mfensuya bibi papa wom. Na ye mwaye honi yen ka nokure ndi nokure. Tina mpanyifo nka nokure nkyere. Ye na ye pentro kata nema so. Ye bram so. Entimi nni nokure man ho. Na ye bre. If you are able to open up and tell the truth when the truth is needed, this country will move forward. Ndi wutie na ne ya Brefo ne nsem na okekan na utumu se asam na okan no okasi asam so that say because of say we oba na woni be mate even kura se Kofi Adoma kura ne be manate a we ase odwan odidi ko bebia na so madwo so that say eti untumi nkwa ya ade bia ade na obeye no se eba ha nipa no ne se nipa na ono ne ti no emwa na me koso na me show me timizi se me tui na me no oba na ti na me hu oba na me ne ti no o tete me omwa me bibia me bia so sidi no me nim se obi betumi abo me esan se me no sha bla bwa nti na se me tena wo sa da me entumi possible so that say any can say etumi possible anywhere because of say yes say by force I mean tena ho and na ko fa sanse me na dey aba no
so that's it enti we trending news enam social media Kofi Adoma dey about to dwa wa abonten say kofo bi na mechi a mo say ni din but wo say ni din kra de yakopon hira no no we hira no